Kinoilam jangka all Meghalaya Auctioneers Fraternity AMAF haka kanre terik menaitung kila ai deka jingtho show menteri rangba ukonrat sangma ba show sembut menteri rangba bas nyaw balang dhar ban weng shwai ke jingkhot tender online bat ban ailat ikibriu na gejala haka bede bat ke jingde jingthet ikitiar bamlar kam show lani ki scrap. Habakran kinong thok khobor, o President Meghalaya Auctioneers Fraternity ba arding do, ulay thu bakasing kapinpawi kajing sngo kya be day bakatenda balakot katana transport, bansdang yakata kabikikot ka registered vehicle scrapping facility and automated testing station. Ba ding do ulong, nakaliang ka AMAF kamdon ban persya kini ke policy jong ke sorkar. Henry kadon kajing namar nakaliang ka office jong Commissioner Transport kalau kot ke tenda ha ke katsan tarik Disember arhajar arpusan ban ajaka sumer ban pelangi ke kali ke bam pendon kamsyu bat la pelang scrap. Kini ke kenhun ke lalit bantep ke tenda sya ketana transport bat la penjelan sya ke arpu pratarik ke lalengkot arjar arpun riu. Henry kinoyalam ke AMAF ke la skaulengo kensan lami ke kubor bala kot biang ke tenda. Kinoyalam ke AMAF ke dawa ke tenda ke dibanlong offline kumbalong mensywa. Ubat ding do ulong ke jingkot tenda online ke kanglat ikitera jela. Ke AMAF ke kuak ban ailat ikisamla ke jela. Henry habaki upload bak tap tender ki syam baki kenduan ke lapher bak lebak. Kini ki kenduan hakani ke tender bamenta ki kanglat ikitera jela ki bateri kini ke kam. Kasing kedawan ke sorkar ban ailat ikisamla ke jela ban tap ikani ke tender kam tami kitu ki belajuteri hakani ke kam. Ubat lari sinong kenri General Secretary AMAF ulong kini ke di ke kam ke bagi lateri. Ula keliru balik ke sorkar kam kot iki bani keren. Kasing ke kerpat ke sorkar ban pensengye no ikatenda online Henry ban le bet ke offline kumbela le menchwa. Commissioner of Transport. Ang bede ini ka BSF. Di naglunjungi yung kanji persya yung bede ini ka policy yung government. Jadi naglunjungi ang yung office yung Commissioner of Transport. Ya kini katenda katasan terik na Desember ada jam pesan. Bede ba kinai kini ka jaga jaga bede ko sumer. Nakapenta ba nung ini kali ba pati ubi kali ba scrap no ya kanja ali kung kanja karkhana kapag set up ang tiyo sumer ki kodi ka tender kinai kita kerja but kindon long dagalis kata tinagalis jungi kung kibade bini ju participate ka tender na boss ko di nilawan na thep ka tender office of commissioner of transport ini ka tender asal tarik Desember ikadai banthak khandru tarik January ara jara kumbe tinagalis jungi katu kani mat ki member jungi nilawan na thep ka tender kakasi pengiwan thep ka tender ki penpaw ini ba ila extend ka tender saka aku pratre banai benitong ara jara kumbe Kaya hadir mentamo diwan yang ini ka aku pratre banai benitong ara jara kumbe benithat yang kita kata Kaya hantar ni penpaw ini ba cancel ka tender mo tinagalis jungi lo yung dan ang kan persya government dan persya ini noru Dari isu semua ngok pat ba na ke gadaw ba ki trans ki long ki cancel ka tender nim nan jikte ke lo kata ye sendet pan kami berkubur celong tan ka hakalai teri ujulai mentah hi ka tu kan nesni ki peri ba kila khat yang itu ka tender den ba ka website tu kami kelai tender ini semua ngok itu ba ye ka tender ba ki peri long ni kwa ba kan dai ka offline ku ba ki ya ka puas ko babalai ki khot online ni ka tender te ka jing khot online ni ka tender ka long ba khangla ki local mo naman ko ka sang jungi ni ki ibun ki samna ki bon member ko ka sang jungi ki ni ko ban ya trelang ki samna ban ailat ni ki bikin tre ka ni ka mo andre hukum khot tender ka ni ka mentah ko mela tender ni la upload ka tender ni la page ka tender andre ka shenjing ban page ba ka term condition ka badal itu kala her patla ba na ka tender ka bimi ni kom ka ni ka tender ka bimi mentah Kaya kena tender ke bami mentah impact itu dibobon kita men condition di bala frame daga government na karai di kapikut lah di samla di bani yatra ye kena kata mo ka jimpan ni ka insolvency ki pan itu ba approach teng kata nama ki pan ka sau crore di kumta teta ba bon di certificate ka ba ki pan ka lomba ikut lah di nong sen kam la jong bani yatra ye kena kata kena kena jumi long yin ban persya government ngi ni wa ba
ya kini kakam long ini bentuk alat mani nama ni di kipil kipala tre kini kakam minta kumba laiku step ni no tender bede juga sentral bede juga steel lada piwat kini nak baik kertas ni baru kita member ide mani kita bersesuai dengan tender kami dengan ni ko state Meghalaya bagi bede tender ide cabaru nama kita tender juga sentral kita bede cha Kolkata bahan fund lagi kini di Julai nak kepor sekepor tinggi mani kita juga bede ini ikam berkali kali kini tender mentah nak kalian juga Commissioner Transport kali kini tender jika di frame kami tradition itu kapeni ba lombu dan kami ki expert ki bala tri menteri gini kita menteri dan itu if kami ke kata no kami ke banginte ke building kami ke banginte ke jiki kami banginte kami ki expert ke engineer menteri kini ke kami itu if tapi kena local ni bila menteri namar ba kali bitang ka kami scrap iki kali no kami ke ban ong ba kami nak ban ong ban ai local bakimla mo bersih ong ba local kemua Hindi kini kakam kini kabangila train ng tawag ay busnya. Yan ang kanyang cumi ngismo kaya yang luar kini. Nila ay jengko ini sa chief minister berendurang juga jala cumi sa kontrak sama. Bangila ay kupi ni si minister semua hari bagi minister juga transport. Bagi ini luar kini mo di kuah ba kini tender bang bikin pensangnya iswa. Bikin ay lab ini nak kuno di lokal nang niya mo. Baik, highlight ini bagi negeri tengah kini ketenda lakukan kanong kami offline nang bahan nang sub ini. Ada AI itu online, kemudian kalian jom review kenapa bahul bakin mana lagi di sini. Jika long bagi kanlah ini, lalu bah tapi itu bahiran minta PUI bah ikam kijam bulan. Jadi ladang di penkanlah itu punya kemudian kanang putlak susu di sama dengan dia nak proses. Transport and highways semua dia. Tak ada banyak permit banyak license ni. Jadi kita yang ni kamu dia kau ni presiden benda. Tapi kan ni kamu aku berkata. Dia kamu kena train ni asal tu. Kaya kerpat ke ni kalau ke government ni kan belat ni. Dia ni stakeholders ni. Agak sebagai stakeholders kan keren banget ni. So apa kan policy berapa lawan dalam satu government dalam satu dia kata. Jadi itu boleh kempat main ini bagi nggak lek kena kam. Begini keren mana ni suatu. Karena makan lo kejaran ini. Bagi latre kena kam kalau berdua jalan. Interest sekali begini. Saya ada buat kali bagi company sebenarnya lagi beri sebenarnya spa manual di benda kan. Kajian ini kata. Tinggi ketika lembaga media ngait government kaki gini, ay yung ini kendu kan ni, jadi ini itu kan itu. Ini keren ini perlu jumut, siapa kan move forward ni. Why kan tanda kenapa? Government garun kapal stop ni kan. Government problem. Jika cepat macam ni itu cancel suai. Kata kita main, waktu ke station mau cancel suai. Khot yang dia kena kita ini discuss mengingat dan pembangunan di Brazil benda ni apa ini kalau participate lagi di posnya mentai ini kan khot di auction jadi kali khot yang tinggal bagi government state central ni bagi participate why not blame khot ini kan bagi ini sebut forward dia kata let's see katakan kita cepat kaji boy nama tam nam ni jadi kampak ni berani ni jadi kampak ni kampang play ni pila ni na bukti gunakan menjam untuk pakai ran mentah sosial na pangkapuan ni apa sosial media ni perkuat pun na ini gunakan menjam kalau ada sorka kalau pun ni kalau khangla ini ada khangla ini kamu dengan beri bonawar kalau ada beri bonawar dengan beri kamu ini pulang tahun pulang Regional kata kapasiti mengintai kat ibuar macam itu. Kalau ada nikot kata kabuat kum bakar serta kabuat kita dalam segi condition. Jadi yang kapal, lah pengukur kan terhalang dan kampungan itu kendal kabu. Kenapa kan perilah yang ini berbeda? Kampak kunjung ini kena bobol kena dan nak berjam. Tentang kata ini nak kapal apa? Research sosial media baru maju tiba. Kini jika jadi komunikasi dan poin sampai skor si MJU, Malaysia di si MJU di perkhidmatan keluarga di angkatan.